Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian baka sarkar jilla kala ajing bit ya barok ki jingi Ïalehkai hapo ka jilla ke Shillong Sports Association rapen kre bakan Sdang no ke Lympung Ïalehkai jo ka Shillong League Mynta ka Aïom. Kini ki kan thup na do ke Shillong Premier League, First Division, Second Division, Third Division bar ka Fourth Division. Ya kini ki Lympung la pensangi house nam balala nakadaw jo ka klam COVID kat kendai. Kabla kata ya barok ki jingi Ïalehkai ha ka pertehi barok ka wei. Haba phai sa Kamalki Sports Club kan man phai biang sa ka Shillong Premier League na do Mynta ka Aïom. Kamalki kali ka kenhun ke belasya saspan, si snam na kadaw ka jing pen yaki kendon, penyat jo ka senjuk, haka eliminator, jo ka Shillong Premier League, arjar khatpra, hadian ka jing sa adam haka lang legit United Football Club. Ngilong ba kre jing sya kan bi kali ordaru, ngi Shillong League ti ngi yak tu chaman. Hau benai ke Januari ngai kendu ko ka tournament committee, ngai Shillong perkhat sistem no Mynta kini kam jong we Shillong Sports yun. Thì jadi perkat jadi kan jongi kan sibur ke berkhoi thì ông bagi tournament jongi ginyai besyakmat kemudian banyak di syukurman sarkar kembali long Mynta ba ayo Mynta plasya Ïalehkai thì haba badai bagani lingkong ikan lingkong sepang age group sepelongan sistem madu pernah jadi di haba kan sistem bagani dengan kan ini perkat ba ini age group isa imla ban pelong tau snem mar kadang-kadang ni ka COVID mar balai bagi player ki age group hi idong kam ban screen di doktor mar tang certificate imla ban priang mar bami bon jing tumar di pai dei bakani kaliang pat dangi kontak i doktor pat ki kimse ban le screening mar ba deis pam khable nak sentur ni jat ni tai kimte ban le screening ini ki age group. Kalau juga ni ngerai bato yang mentau snem minum penyelek suku age group selepat halu snem banwan dimentai orang yang perkat baik kumno dang Sdang baik tangan ni ke main tournament jongi yang ni age group lalu ke 12 14 15 buat ke 18 ru kepada ke part dong ke SPL ru yang minum penyelek ke age group yang mentau snem ni Sdang baik tangga tournament jongi di halau juga ni untuk tambah Sdang ni tournament jongi ya ban Sdang wood ya khot choi ki club berkhot Mynta ban renew choi ki option jungi ya kru bla renew macam stem kila kim dong kam renew show rei ban pat renew kin hab ban renew ki Mynta stem nang ta ngina bo sekretariat ba strict match in deform no ba Mynta ka club transfer kan Sdang ngadu tatar kumtu ke deu dai match kin sanya ho first week jong April but nang tu masdap tu ngila khot no kata tournament during Sdang ni kong ada fourth division kata ngin Sdang hau nai me but terang sebut di tournament ki kuai fourth division kata sa first second sa SPL tersebut tu kita di tournament ba ya rai bang pelong terus long kemne kan fi kan jingsia kita gila de jong stem khat khandai long result kan mahwar fo ni khamyo pelong tournament khat khandai di fourth division rega renja bonong ra kila kiu sa third division rega umpernai barka boxe second division rega notmai barka umpernai first division rega mulai mukhar bagi champion jong ka SPL system rega Shillong Lajong di Mynta stem Sdang biang ngolong fi Mynta full division kita thamai ki team ki baru thamai macam stem kita atlet team Mynta stem lu dan macam stem dan ka atlet team ko ina pay for right but ka ko ka milim lumsnong Mynta stem lu dan ka lightning sai kita ki team lightning sai ki team isi times kita ki team galaya jing bit ni paramarjan ayo apa biang kai teria jongki kum ko jikwa jong Shillong Sports di Mynta stem ki Mynta food division di ki number of team ban shima food division marba food division ni berkhak team kitu ki bahar kitu ki ba idan ni bala ban shima Mynta di number of team ki participation jongki tu yang expect dan nono kindan hidung ba arfu team ni tu committee mechwa ba kadi save fine ba kancha suspend system
di kelas tu arja Sdang di kelas siu yang saya ka fine ke berkhoi hau jar fo ka la banyale sa ka mencim Mynta ka register ka siu entry fee dari jano tu ka wanon ni jempang covid ni epidemic pa covid ni haban sangat football tim tahu sem ka la mencim yang kumjui dan biang kumjuk kan kemudian mencuba pratim yang kanya ka SPL kat kem ka jing sung so jonga marba bon ni tim hi kimlong ni bala penkre bagi nyoy Ïalehkai wala kataru ngai musim ki kemen ki ngai khot kini kadang biang ke por punya praktis kini ba khang ba ke Ïalehkai kanya bek kalong bokiu kham tam le kemutai le i ni ISL I League abon player khasi jungi Mynta gila ile so tinga kermen kan ba kinya praktis tentang pun ke por bagi ang sang pun mission by me terter la biang ke por man Mynta fi sorgar la sha ban Ïalehkai lang biang ke por ki praktis ngai musim ki bagi berkhoi kinya praktis bagi dan tak musim bagi ki bersejarong ki mi bank player naka jela jungi banyo Mynta gi jela ba